I pozdrav svima, moje ime je Tomo HD i dobrodošli u ovaj prvi video na ovome kanalu. Znači u ovome videu danas ćemo razgovarati o tome šta ću ja uploadati na ovome kanalu. Pa eto, idemo početi. Znači uploadat ću dosta toga sa Ultimatima, to je znači squad buildera, pack openinga, player reviews, znači ako dođe neki dobar info, možda ga odem i kupim i napravit ću review. Valje znam što znači review, znači napravit, budem napravio, budem rekao svoje mišljenje o njemu i takve stvari. Radit ću dosta giveawaya, znači a ne to sad ono neke jeftine giveaway, znači 10-15 tisuća pointa, nego giveaway od 100-200, ako ne i više tisuća pointa. Radit ću dosta stvari u single player, znači career mode, management mode, player career mode i takve stvari. Radit ću dosta stvari sa ostalim youtuberima, znači možda čak neke wagere i to jest ove seasons, co-op seasons, ne. Šta još ću radit, znači bit će tu jako puno stvari koje ću radit sam i sa drugim youtuberima. Ne znam šta vam još kažem. Pa to je više manje to. I zaboravio sam reći, ako u kojem slučaju ne znam ko sam ja vam jedan kanal koji se zove Idol342, tamo uploadam samo na engleskom jeziku, pa sam odlučio napraviti jedan samo za vas tu sa Balkana. Ako želite vidjeti kako je taj moj kanal, posljedno ću u deskripciji, eto, posjetite ako vam se sviđa, stavite se tamo i to. I da, ovo bi bilo kraj ovog videa. Lajkajte, komentirajte i da, subscribeajte. I pozdrav do...